हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आजिर পৰা মই এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো। মানে বঙাইগাঁও বিএড কলেজত মই এডমিশ্যন ললো। এহে মই আৰু মায়ে বিএড কলেজলৈ অৰ্থাৎ বঙাইগাঁৱলৈ যাবলৈ ওলাইছো। ফাৰ্ষ্ট বাছেৰে যাব লাগিব, তাৰপিছত ট্ৰেইনত যাম। এয়া ট্ৰেইনত টিকট কাটি আহিলো, বঙাইগাঁৱলৈ যাম। চাই থাকক। सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए साबाज़ें। मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां सौ आवाज़ें मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे डर लगता।